Boleh pi ke paralog bar ke para bangit. Pajadan mentah akan ke step kajikai niam jongi. Ke step ka kreat ka slap. Nreh kan ke jikai niam jongi. Atarai ka saat yangi kurkom kenjam mesim. Tengah ada kemen ke bakrang pedang borom ipi. Nasungu ipi ai ku boleh ipi. Papi keluar banyak sebentar berboh ke jikai niam. Te. Sedang yang jikai niam jongi ku berjulong tak bangi duai. Ha ke kerteng ukpa baru kon pamsir pokoi amen. Sejarngu ye meblei na beta ke cing im jongi. Larim rusumar ni kertayau baro istayau bang dipoi biasa sesen kertayau senang kong jong kertayau ke bakriat ke bala air. Mereka inrei nginem sengawi menam dempet ben ai ke jikai niam nama ke jikai niam ke dai ke jikan cuma belai yang ni nama kata kerpat ini kerku ya kan ke jikai niam jongi kerku kipat ke biasa beta kerku ke ke step kerku ke ke sni kerku ke tayau baro istayau kerku kam ke jam bagi yale ai ke kam ke jam jongi ke long ke kam ba ai sementoh yang ni bat kumjo ikiwe bat ke melang salang ke jongi kipa ni kine dau Kristus try jongi amen. Tengah pun buat kejikai niam jonga da kada sepuluh nak ketian jong boleh. Kada sepuluh nak kitab Jeremia lanong katwe kat praterter. Kajingnya selah ban penyiap ya Jeremia. Utrai ula pentip yang anga yala kikam takat. Ba kinong chun ki laya selah persa yang ngala longkum ukun lang brot baca kat ba le aba sei ban penyap bat ban ngam sim ratip ba dei pleng yang ba kila selah sneu kila ong ya ngin ya ket pen kelon ya bing haba dam ubau dang plung bah tu ngin ya penyap ya bangin don ha bakan mau syuk ya te Jeremia la duai kan rat badan bor barok melong unong bisar bahok me tenju yala kijing perkat bat kijing skeu jong kibriu ai ba ngan yu ya kekeput jong me halor kine ki jat penriu namar ba ngala benset yala kakam ha kikti jong me kinong ana thot kila kwa ban penyap ya Jeremia bat kiliatu ya bakin sa penyap ya bat pada uyaya lap ha kerteng jong utrai kakten jong utrai ngi saungu yau blei perlok bat para bangej beje aku abanikai niam nak ketuk jimpul ke basau tenak ke ba dajrong ke balengkot kebakan yang ngi sepang kajia selas niu di selah persyak kitu kinong ju hendai kidamut batniap ya Jeremia namar ulayalap yaki yaklenti jong try namar ulayalap yaki sapang kajimba kani kajia selah persa ya no kaya kam ke pasir ke bitip Jeremia ula kentangi ke badai senai ki beri kumskap ya kata kajia lap jong tekelia selah persa ya parki bitip kala set yo pok bendi kala bret yo ha ka pungkti parkem tatar kane kata kadai kaji asal la persa ya no ha kajing im ipule ha kajing im jong Yesu mau ke gospel jong Matius sebakut kajing im sebakut ke gospel jong Matius nang arpen real kat sauter Judas ulaya selalang bat ki lang do kisan kumno pan penyap ya Yesu Rolek seki wong iki pen ayu yang pangandup ai uhapi na penitu mangai uhapi pendup penyap ya tikil menjo pen ai ulai pel rupa tengka bad Judas lele kata kai kene kajinya sela persa
ya nong le ha ka jing im but ni chen sangkato kado tas tayo tam ni support cha tayo bakoi bang ken mau chapang good friday kumdo ki beriu ki jun dai ke mayalam nadu pilatus ke salah kumdo penyap yu bat kala sang tip ka salah persa ki ju ya Yesus kira penyap yu ki pule gospel jong Matius itu gospel jong Matius jong Lukas long pesan abad Yesus iu tu beri berpanggap siliang Yesus angko perlok lama iki pop jong pi teki ju ke de threat nu no kren ben ble mano balaban map tong ble nu no kren ben ble gospel Lukas tentang san arpewe kile persa teki selap apliap nama arki ong bau de unong kren ben ble Susu gospel jong Yohanes tentang bal sipel lai pel Yesus anga berpanya long kowe ken ki ju biang ki de threat umnom ne kam malong ble berkat bau ble umne de nong kren ben ble te ha ka to ka gospel jong Yohanes tentang bal sipel lai dia salah umno ban penyap Yesus ka ka ban ni person nama kata kan ka step kowe ka just liu ka bakrau tam ban yang lap ka pop bakrau ka de ka pop ya salah persa ya no ya ki bale ya ki baim ha bat ngi ha ka chik im ha yang asam kem lang salang ha ka snong ka thau ha ka ri jong ni kan de ka pop jing salah persa ni pe ka kan ka pop salah persa ya no ka stang na yang na sam lo jo ki khon tang ya salah persa ye me pa abakim sok tenat ya ke jing le jing me pa kim kwa subanayo ke salah kumno pan ya lai kumno ban ya persa ye me pa ka stang na ye na sam tang si para chemen si para ke salah persa ye we kan ma ko ju ka kitab Genesis ronong balai penyo kumno pitu ki men ki para jong Joseph dia salah persa kumno penyap yang Joseph hadin Ruben ong wen ki para ong kamlong yang ibat penyap dalam jong para tu yang jadi jangan bread swai bread swai hanala ada kata agong kamlong yu ya pang to nginem penyap yang di usa nong Egypt ka jesla layan nasem Rede pen yo kacing leben yo jesau tu na nasem na yang nasem kini ki jesla persa pakade ka pop basni tam kade ka pop pakra bitip ni kimi ki khon ngi le persa kimi ki pa sala persa me pa ni simen si parang ya persa dai ki tu ki yemen ki para jong Joseph ki bisni jing pa yu Joseph yo ba Joseph ka jing im ki bisni ki sala batun yap dai don bok ki sim la penyap yo ki la pa yo tadi cari Egypt kade ka pop ka ba sni ba mi stang so na ye la san nata haka imlang salang jengi haka senang ka thao jengi kadon kan ka ji sala percaya no riano na kong stang weu breu percaya no riano ada kata lu khot perlok ya kena ki perlok antara sayo perlok ya sala percaya no riano senang ka thao saya percaya kan yang lam senang dan percaya ya kan hon ka we par kan hon ar kan hon ka we kan hon ya sala percaya ka kumno ba penjot kumno penduk pendam ya katukun hon Anda kumnon penduk ya kecing long nong yalam asnong ngatau ke imlang salang ki buan bak kada kerja sela persa ya kan ka kentong shop ada kata ka pau perteno la penni ka bangin sop tenat kwa yu ni ka ne kan ho nga ona yen sam la jong nga ka snong ka thau jong na ke imlang salang jong kini kerja sela ini sela diberi ya sela persa kinong sensar snong sensar thau dan ni kinong sensar hakan ukun hon bangidon kadangin somar kikin hon bangidon kikin yang lam bangidon ni selak nan penduk iki pendam iki pakantai iki ban lase ban sipti dangi pat besela dan ai la iki beri bagimon kapop ciasla persa yano hakajing im kajele hana yeng na sama ke masalah sana tha hakari hakastet
itang kinap sensar kinayala makari kisah perantang par kisah akum ne kum tai namar kajian salah persa yo unia ka stang sano we arngon de kata suki hakajia ki akan de kata hajakan bon pak bon si bon ki bayar persa de kata nila selah persa itu bril mateng hadu de penduk perkom pakapa mentan na gospel ke bangitu sepang Yesus ki selah persa ki jum Yesus no mau kan ben belai Lalek bahau, lalek Jeremiah, lalek bahau, lalek fikir sing bah, kibri selah penduk yo Jeremiah, penduk Yesus kemarin penduk ke sing bah keng. Yesus sama lalek bah seniau, Yesus ni selah penyab itu, bat ulah penyab. Kapop ni kerja seniau kerja selah, kam kota kini apa melu malah kerja ni, lagi ke seniau kam tam bangi penyab yo beriu, ki penhir kat yo beriu. Saya dawa, kam pada dia kapali, kapadi dia kapop pun penhir kat dia selah tang namar we arngot selah pat kejot kata kari kejot kata kadong kejot kata kasno nama kaje selah persa kubuya sometan ngalapule api naka kitab Genesis sepang gitu bicemen separa naka jing im Jesu naka jing im jong u Jeremiah ni pule hak kitab Exodus lanang kanyo so kumno kiju bakila mi na risya lek sekali boleh pula lek nak lepas cerita nanti kim dan bandi te kibriu kile persa yo Moses balai piala mengi kim dan ngilaya berster kong Moses suka pad boleh pad hagajeng kerpad boleh wesna pad boleh ai neki tak batik do ding du jong Moses how Moses ko kami pad keju kia yo bandi pi kani kapop sia selah kaja selah kalane kapop jengia subut sniu pan yang percaya nur ya no pat kane kajeng yang percaya kajeng selah percaya kajeng subut sniu kajeng wo dong don haka imlang salang haka jing kisem senong kitau haka ri haka state jogi ya kaba mangi ladangim sumar kimi kipur ki namarkan ne kapop jinga selah namarkan ne kaji selah persa ya no bangi persa ne kiwe ki persa yangi ya kurupom im jongi kurupom ya jongi kurupom le jongi kurupom perkat jongi kibriu kimade kimahab cumut kai persu penduk yangi ya selah penjot penyap ne penduk ne kentai ne tre suba sngap kata kadeka kapop jinga selah tiko men para nama kata tungan ye pek sepang kadeka kapop kaji selah kabadon hayo te Kaima pelong ya kibriu banyak selah persa ya no kita pun kidau ndai ngam la ban ai ki barok ai kat to kane sekawe ko bang om ne stang swa no we briu ngam se tna di katai kan hun ngam se tna tau briu pasama kenang ne kenang ta ngayo perlok na tang ya sna perlok ya lum perlok kambon perlok yang persa basuki swi yang persa iko tu kan hun kadang kalong nengkong kadang mim hun na se ya kasing im jong tu briu ko kom le jong tu briu kalau kaji yang jong tu briu ki kam ki jambo tre tu briu ne ka briu na kan hon im se tenat su ki tengi salah persa ya ki ma penduk ki ma pendam ki ma pen herket ki kane kadang dam bai ba ki kaji salah ha kaji im man la kasing kaji im jong ki briu mar la sengelangia langia kom im jong ki ibugia Asal lepas tu kisnem tu kipor, bilangnya sekaban ban persangai tu kau orang jai, asal dia persa, hak dia kejuk pi kimik siaki kumne kumtai. Mak asal ngilangnya ya ketuk kom le, ya kom im jong tu kibriu, kom im kom ya joki. Nata ni kuat ban kelah lah se, ni kuat ban don kaji kelah kan dia akan hun bangidon. Ni kuat ban don kaji kelah, oh kini kim aji kelah, kam don kaji kio, hak imlang salah, ni ya salah, pada subut, wot dong mentai. Apan hiar kibriu nda bakado ila sim mangiru natara nginem petan here na kitu ki ba kibriu jangi tin manga de kata bagi kalau segi kibriu kwa ba Allah bah i kwa ba tong kajikala tong persengi utai tong hiar khed utai kepala ten kerja sarong jangi ngau persarong akan po yo tau beri akan po kita badan nak khed akan po badan nak kam ngalong persarong ni pa penhir khed iki ya selah persa iki ikran kum ning tai wat dong wat dau ya kran sedistai pun jat ki dau papalong ni rese ki ba ni wo ba pelong itu ki bre penhir khed le bandu ya ketua kam ka bagi le ha ka cik emban la ka se ke jongki
Bebut, saya kerja habor ngir habor ni kuat penjuk kabor ngaruh ke dia belong. Beritan kita. Oh, gila pada angno dia kabor. Tak apa kerkom ke pada. Tentang dari dia salah persak. Kalau belong ke pada ru, bab tu lelah palat gitu pada nak kabor boleh les sebab palat. Tambah tentang kijing le salah jeng ni. Kumpa dia snow nak kijing im Jeremiah. Yang snow nak kijing im jong Jisu habak hadu kayak salah kakut salah persak kakut dah kecing penyap lah kerja salah jeng persak yang jono kalau tang kakut dah kecing penha tu beriu pliang kecing sok ya hulang kata ka biang ni bensen kapoi sa kecing penyap Jisu sa penyap tang nama be salah katu kadengot nama katu kadang di klan ka jemut perkat ka bor joki ya pakadu kapoi sa penyap nama kata ki Babul kan dia ayu sekene. Kerja bisnis ni bisnis ya ki. Tentang kita lek mama, ki walat kemudian bisnis ban herket ki ban bendu itu kam begini kerja bisnis. Baik. Kini katakan kene. Kelangnya ngilathat kom imro rom le joki ki ibo kerja pej jengi kerja besar jengi undan jekio kaju ya selesai tengok orang yang salah tongin bu ki wepat tong long mangi nama ji sarong jengi nama ji bisnis jengi kini malah kita pelong iki beriu banyak salah persa ya no wala ki parti ba per ka we ke parti ka persa ka we parti ngade ban sincar mangat parti jengi le persa ngamut ya no ni tapi ka dia ngade ka jing kan Jepang ke sniu ke salah persa dan kam kamu jeta banyak tu ngam ong dan kam jeng HP ka kom no tak alam sekejap ma very good Tentang dalam cerita sendiri, puas kerja penyam, kerja mensau, kerja yang mensam, kata kam deh gayu. Dan nama kata kita deh itu kedai kita, berpelong ya kibriu penyesna persa ya no lah kerja musim, lewat kerja kento menjadi ro. Tapi ipat kerja mikin, kerja mikin nak kerja salah persa jengi. Bila ngalakan ni pimentan sepang Jeremiah, pimentan sepang prophet ikan ma kajeng kut kajeng im jong Yohanes na Pembaptis kut kajeng im hai ha kajeng sa krai kli mano krai kli mano be sala ka Herodias ka kon caka pad Herod pa kajeng sala joki bakado Yohanes na Pembaptis kut kajeng im ha kajeng sa krai kli be kajeng snia kajeng sala la ngim sumar ma kawan ra kajeng yap penyap yu unia ka bang sala kabun ba kum kata penyap ni penyap yu beri kamlong kadai ka pop pakrau tam anyu blai ka om menam penyap te dangi le kata pan selab sneu pada ni sneu pada subut sneu hadu beli alam cak jengiam kata kadai ka beli selak ba kadai ka pop pakrau tam kadai alam cak jengiam nata ka kapan pai penpra lahaya ngasem lani selah persa imei pa ka ngasem kamlong syuk kam dei panong kikimi pa ki ya la ka jong ki khun la ka jong Nane kimben para gal ka jong simben si para persa kam dan ka ya pa ya pra bar ka babur ka kaman ra jing so baik ka pop isla persa ya no kale ya ki we ka de ka ya man ra ya ka jing sne ka jing ka ba jing suk jing sancho bat ka nang man ra su ka ka wan ra su ka ye bisni para biasa lang hayen agak imlang salang agak snow Hakari, hakas state jungi. Dan suk ta jia suk yasan, kajia long kawai, katang kajia pedong, tai kajia mersnil, pakum ta pra, kapat, paput susu kam tan jing roy. Kam roy su. Kita pun nak dia penyat pen roy ka dong ka sab jing, kim la su bala yo nama tang kajing wo dia, tang kajing wadong, tang kajia salah persa. Katu kam long, nama kam ta, maka kam dan ka kajing roy. Nan su kajia Nya long ya maka cu cakap ya so nong way ya pe tak khmat na jangai so kan siu sniu chin stai ya su but chin stai la ka jong ka so ka to kam long ten ma kata kan ka dei ka chin sniu jong kata ka jing ka pop jing ya ka pop jong ka jing sala persa ya ki way pat kon ra jing ya ka je pa jing mot ka man ra jing roi ka ra je pat je pra kam dan jing sup kam dan je it akan dokon hol bagi dah pe ka dei ka pop Jika salah persak, ya kino kibril hakacing emjani. Then, ngak berpenong dari kapok berkerang, nama ni kalau orang pa ke alam satu kacing yam, ada kam dia kacing yam pekerjaan tu, kacing yam pekerjaan mesin te.
Ya pekerja mesin penyap boleh kerja mesin jong beriu. Hak kerja malah kasih kerja ni. To, kata ngajukan kelum. Hak kerja malah kasih atau ni selama bar ki para beriu. Percaya no riano. Langim sumar kadon. Bangai songkai bar uwe na arngot. Kia kan sepang uwe, kan sepang jesniu ju. Kia salah ngai salah bar u. Song natan stang sana uwe so ara tanah bocor su kan sepang tu beriu. Kia salah. Ia kan ben kan ko itap besar. Itu kanasnya sepang kiwe. Katu kadai kajai. Kajai ia salah percaya. Yano riano. Hak kecing im. Pangi pulih, hak tiu Paulus berkut, sakinong room, lanang baari weyong. Dan jeng map, iki beriu ke bakum kito. Besar, tat, kan ben, kedai putih, ya ki wepat. Kito jeng tat, kedai putih, kedai jeng besar ki wepat, kedai ki sok, kedai ki pop chong ke salah persaya no riano. Dum beriu dan nak mat janga, ya salah benakan sepang jo, ni arngot, ni laingot, ni saungot, sepang tu beriu. Pasuki kata, kanam sakut tang tu kasami kasapte. Baru tu beriu setip ketua beriu ketip, nak akan hon bengiakran kasatip kanang sedem susu sami kisia pra kasami arkon hon lai kan hon hakim lang sanang pi. Nama kata kadon hangi hakacup jeng bamenta. Hakade don kane kisia salah persa. Hakaji kan imbaman la kasih jongi, hakaji kan jongi man la kasih. Akaji man la kasih jongi, tena makata kaba ngi de bande ni hap penduk yakum kane kajak pop kaba ile akaji iman la kasih jongi. Kaji ngi salah persa. Na ai kane cikren te kaba ngamut secengai. Ni sepo cakap Good Friday. Kaji siap juso lo kane pernah nak ba kaji salah jong kata kan ngut. Kita ni kita kemudian kita dah persa. Oh, salah apa penjak nak mau kan ben bele. Oh, pernah kaji dia baru bele. Tentang kita apa yang salah, kita desa kita tahu kepada desa kata. Sulung tang malu mana, tatang suta pari penhe yaki. Dan nama kata apa? Kata yang ini hak dia kejuk cengi, hak apa cupi cengang ni ru, kita nak kaji yang salah yang nori no hak kaji em cengi. Kamu kaji bomhon cengi, bom sertenat cengi. Ngilangia, ya kena kurkom, ya belalong tu beriu hak tu long bat buar palat ni kuah ban ong pada get rid you. Ban penduk no you nak kaji em cengi kata kamu. Dan nama kata ngamtan kalau ong komen ke para ya kaji seniu kaji salah persa ya nori no kaji em cengi. Barang ong kaji kata ya baru dan ngam somat. Ya suang menengal anak sana kiwe ki juga persa jisu Jeremia ya prophet ki juga persa ya Moses no yalam jeki no sensar jeki leader jeki persa pek seniu wan ra kaji seniu halo kaji seniu. De tak kemno ala kemno ngat penduk ya kaji seniu. Kebaduan bah hakajing im jong nga kwa ban bu kato kane teli kijing ban kilat penyarat ingin ban penduk ya kane ka kapop sia sela persa penekong to meniasa kibriu ngenam yo kibriu baca na the best people simti ma pi simti manga kaju hi ngim hon ki we kan hat semangi ki we kinam hon yangi ban jing hon ngat tharai udah kat badan nak khat badan nak kam atara ki persang bala bahakat bala tapa jelong beriu katuan hi ka loophole tan beg jurna hang neng tai ka ek pangi de man ngi ki dong pek na ba dong snap na ba abdon ka mesin Aisyah abdon ka jing mesin Aisyah une ka ke bade tre ke tua kam bade ke nong yalam bade ke nong sensar kita nak ketemu pa bhai sekim poi cakap thong tangi pat ya salah persa iki ide bahap don ka mesin Aisyah ya ke timna pakla juki ipule hak si teach kinong Hebrew ana kitab kinong Hebrew na balai kalai patho ngani kitab ong dia penselur man la kasi kabarang sa kata kasi ana penduk jekermen ki brio tengi im ke penduk jekermen ki brio isi tahu parit nila penduk jekermen ki tak biasa kum ne tak bakran kum ne da kebon ki ke ba ngam don kamban patai kum nong ile persa ya ki bangum setunan bade pet yangi balong akli jangi bar kum bang om ne kina lam ne kina sar lekin digitai pet tanama ka ti jang o kitab sekina bro to ya penselur amir sem ki ada ke bam tani kita ka ya tu ya ki kane kamlong tangi ya salah pada kaya alam sawe ma ba ala ngot ya be nia kan ya kom ne kan ya kom tai kaya alam ban ceka ceka ban po jing ba po ban ceka jing sniu ka ti Paulus bekut sa kinong Korin
cha cái năng Rome là năng khát san lại vậy đủ lại cái chuyện thiêu Paulus bực khôi cha cái năng Rome là năng khát san vậy đủ lại ôngพี่ประคำคราวพี่ประคำละพี่ประคำสตาร์ทเชื่อว่าพี่นะตัวบุรุษมีกิจการอยู่ตลอดวันละกี่เดือนกี่น้องสันสารจังงี้วันละกี่เดือนกี่น้องเป็นจังงี้กี่ตลอดบุรุษมีกี่อีจะกี่ปากกาจิบุรุษมีกี่เงินอีจะกี่สมุจะกี่เล็บหายกี่กินสลับหาจะสลับประสาทเลยกับมันระกันนะเหตุสุกันนะกันดันเป็นบ้านกันจังยาคุณกันจะเละมากันเลี้ยงกี่ทำไมkami kari kaya percaya kami par kari balik. Kaya salah, kaya kaya le kaya ikwan ra, cibun ba kaya jing jat haka jing im Allah kasih jongi. Tena kata haka jing im jongi tu min hikai, balong kebiasa. Tu min hikai dia ngi kibril kum bakilong. Kene dak kapri kibril kum bakilong. Yarab ki seluruh ki par kibril kesan haka jing im jongi pan ngin sekirai mau ra dia ya kadai kapop dia selah persa ban le sniu namun penong ne kapop dia selok dia selah persa ban le sniu apan ba kadon kilap ban ba re ban le sniu ban penjat ban perang ne ta kamlong kenapa kata aku men ke para tu ngin hikai dalam mata kastat nak hikai ba dia selah persa ya no kadai ke besniu ka kam ke pasir kai kubang la ai mata nuksa kam kutang kumni kumtai kakut cekeci penyam kakut cekeci apa cia pra kakut cekeci syok cia dat kakut cekeci cia mensau cia mensnam te kamlong kapop cia salah persa ya no itu wai bleh kan ke step nama kata baru min rong cekani kita yo ban puak kita yo berkuat kita yo ke ba jesuhi kai mi baca penyap nama salah jukiwe re upat takam sem kemen takam sem maisa takam sem mau pamap iki na bakip tip ke bakile hamdan kan ke sem ble hamdan ke sem breu ba tandan ke sauto padon ke map tandan ke aisha hamdan ke sia salap salah klam da perkat klam da mut pelam cak jesneu adu ai boleh maka ta ko men para penyo ke sem nah ketu maka to kan hikana tu hieng ikon rit jongi panikai bahkan ke pop kamde bantuan lagi ya salah persa ya kan banute re om banyak persa mandan sin pila persa lami ke je persa pi persa enga ngar persa ibi nama kam don cuk je sautu ino bre problem ai gini ke je boleh try kan nar boleh sejar ngu yemen ta kan ke start ikar pada me teman perkui ke je kai niam jongi boleh sibon boleh mestengi ke week subject mata ke start ke pop persa ya salah persa ikra brio maaf ini dan kemudian akan jeng melen akan jeng long maaf itu ada kidon ketu jeng long harap ini boleh hanya mer jeng mat banyak teh bay tak kebiang jeng akan dekat jeng ek tak je sotu cuman hang tan teh ya ki jeng kesam teh ki melang salang teh ki ri senang ke tahu jeng ni pa ni kini tahu Kristus try jongi amen kabura mau pa baru kon ba mesin bekoi kumbala long ke bana kong jeng mata bara bo junam la junam amen try don ringkat berpi. Bagi orang jong belai betul bo berok pa berukun pamesin berkut kan hier halal jong pi. Belai sibun belai kurku kedai pi.